Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard kuri uyu wa kabiri tariki ya 10/2024 yatangije ku mugaragaro imirimo y'iyubakwa rya Kigali Innovation City. Uyu akaba ari umushinga wo kubaka urusisiro rw'ibikorwa by'ikoranabuhanga no guhanga ibishya ruherereye mu cyanya cyahariwe inganda cya Kigali kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Mu ijambo rye Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yavuze ko itangizwa ry'umushinga wa Kigali Innovation City ari ingenzi mu rugendo rw'u Rwanda rugana mu kuba ku isonga mu ikoranabuhanga muri Afurika. Yagize ati ibi bikorwa remezo bigamije gufasha mu cyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka ahazaza hashingiye ku ikoranabuhanga. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yijeje ko guverinoma y'u Rwanda izakomeza gutanga ubufasha bukenewe mu gushyigikira Kigali Innovation City. Yunzemo ati umushinga wa Kigali Innovation City si igikorwa remezo gusa, ahubwo ni uruhurirane rwashyiriweho guteza imbere gahunda yo guhanga udushya, gukurura abanyempano n'ishoramari riva ku isi hose. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yahamagariye abashoramari b'imbere mu gihugu n'abo hanze kubyaza umusaruro Kigali Innovation City. Yunzemo ati iki gikorwa remezo gishamaje uburyo ishoramari ryoherezwa n'umuhate mu guhanga udushya, bigira u Rwanda urwo kwifuzwa mu bijyanye n'ishoramari. Ni umushinga uzakorerwa kuri hegitari 61, ukazarangira utwaye abarirwa muri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Ugizwe n'inyubako zizacumbikira kaminuza mpuzamahanga, ibigo by'ikoranabuhanga, inyubako z'ubucuruzi n'ibindi. Kugeza ubu hari bimwe mu bice bizaba bigize uyu mushinga byatangiye kuzura, birimo Africa Leadership University na Carnegie Mellon University Africa. Aka gace kandi kazaba kagizwe n'ikigo kinini kigizwe n'amashami azajya akorerwamo ibijyanye n'ubwenge buhangano, artificial intelligence n'ibijyanye n'umutekano mu by'ikoranabuhanga. Zimwe mu nyubako zizashyirwa muri Kigali Innovation City zifite ibisenge bibyaza ingufu imirasire y'izuba. Ibinyabiziga bizajya bikoreshwa muri aka gace byiganjemo ibikoresha ingufu z'amashanyarazi mu kurengera ibidukikije. Biteganyijwe ko uyu mushinga mugari numara kuzura buri mwaka uzajya winjiza miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika aturutse mu ikoranabuhanga rizahangirwa, ndetse ukazazana ishoramari rya miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika ry'abanyamahanga. Tariki ya 14 Kanama 2024 Dr Edouard Ngirente yarahiriye kongera kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda nyuma yo gusoza imyaka 7 ayoboye guverinoma cyangwa se cabinet. Dr Ngirente yarahiriye izi nshingano nyuma yo gushyirwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ngo yongere kuba Minisitiri w'Intebe muri manda nshya y'imyaka 5 yakuze nk'abandi bana basanzwe. Dr Ngirente, Minisitiri w'Intebe wa 11 w'u Rwanda kuva rwabona ubwigenge, yavutse tariki 22 Gashyantare 1973, avukira ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Dr Ngirente w'imyaka 51 y'amavuko yabyawe na Atanaze Ngirumatse na Mukankwavu Costaze ubwo yaganiraga na RBA nyuma y'uko umuhungu we agizwe Minisitiri w'Intebe. Bwana Ngirumatse yavuze ko yareze umuhungu we neza. Dr Ngirente yakuze kimwe n'abandi bana bose b'u Rwanda bo mu myaka y'1970, ariko ababyeyi be bamuba hafi maze agana ishuri nawe riramukundira kuko yize amashuri menshi kugeza ageze ku mpamyabumenyi y'ikirenga PhD. Amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza ryo ku Rwahi, ayisumbuye yiga muri Groupe Scolaire de la Salle iri mu karere ka Gicumbi. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Dr Ngirente ntiyahagarikiye aho kuko yakomereje mu zindi kaminuza zikomeye ku isi. Ngirente yakomeje icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters Degree mu Bubiligi, hakura impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu Financial Risk Management, indi mu bijyanye n'ubukungu bushingiye ku buhinzi Agriculture Economics yakuye muri kaminuza Gatolika y'i Leuven ho mu Bubiligi.
Iyi kaminuza ni nayo yakomerejemo ibijyanye n'ubukungu, ahakura impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bukungu. Aya masomo Dr Ngirente yize yatumye akora imirimo myinshi mbere yo kugirwa Minisitiri w'Intebe mu Rwanda. Imwe muri iyo mirimo irimo nko kuba umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda National University of Rwanda, kuyobora ishami ry'ubukungu n'ubuhinzi muri National University of Rwanda, kuyobora imishinga inyuranye, gukora muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minicofin, aho yayoboye ishami ry'ubushakashatsi n'igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu. Uretse ibi kandi yanabaye umujyanama wa Minisitiri mu by'ubukungu, wa Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, inshingano yakoze kugeza muri 2011. Dr Ngirente yavuye muri Minicofin yerekeza muri Banki y'Isi, ikigo yakozemo imyaka 6 kuko yahavuye muri 2017 ubwo yagarukaga mu Rwanda ngo abe Minisitiri w'Intebe. Mu myaka 6 yamaze muri Banki y'Isi, Dr Ngirente yakoze imirimo irimo kuba umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington DC ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuba umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Ni akazi yakoze kugeza ubwo muri 2017 tariki ya 30 Kanama Perezida wa Repubulika wari umaze iminsi 13 gusa arahiriye kongera kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 yagize Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, anarahirira izo nshingano. Icyo gihe Dr Edouard Ngirente mu matwi ya benshi yabaye nk'utungurana, kuko hari abanyamakuru benshi batebyaga bavuga ko bashatse ifoto ye ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga bakayibura. Nyuma yo guhererekanya ububasha na mugenzi we yari asimbuye Anastase Murekezi, ku itariki ya 24 Nyakanga 2017 yahise atangira inshingano ze zo kuyobora guverinoma nka Minisitiri w'Intebe. Ni inshingano yakoze mu myaka 7 kugeza iyi manda ya 2017-2024 igeze ku musozo. Serivisi yahaye u Rwanda muri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe yashimwe n'Abanyarwanda kuva ku wamuhaye inshingano ariwe Perezida wa Repubulika, ndetse anabigarukaho ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Gakenke tariki ya 11 Nyakanga 2024, kuko yaciye amarenga yo kuzakomezanya na Dr Ngirente mu gihe yaba atowe. Ibyo byashimangiwe ku mugoroba wo ku itariki 13 Kanama 2024 ubwo amakuru yajyaga hanze ko Perezida Kagame yagize Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Dr Ngirente watangiye kuyobora guverinoma nka Minisitiri w'Intebe mu mwaka wa 2017, ni Minisitiri w'Intebe wa 11 u Rwanda rugize kuva mu 1961. Abamubanjirije ni Gregoire Kayibanda, Sylvestre Nsanzimana, Dismas Nsengiyaremye, Agathe Uwiringiyimana, Jean Kambanda, Faustin Twagiramungu, Celestin Rwigema, Bernard Makuza, Dr Pierre Habumuremyi na Anastase Murekezi ari nawe yasimbuye muri icyo gihe. Njyewe nitwa Ejo ni Heza. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nshya zasohotse, nta handi wazisanga uretse ahangaha kuri Ejo ni Heza. Keep in touch.